ke uzalwa ithike lenkulumo lomfo ikhona into eyisivimbo esizokwenza ukuthi lo mayithola abantwana bese ngathi abantwana bakhe khona umntwana ongathi bangazalwa abe nento engaba luhlupho isizathu ngabe kuqale kwahlupha izinto zakhe although ungekho kufanele kube nzima inkinga esididakho kungixhumani phakathi kwale ndoda nomuntu oyise ngoba afuna udaba oluthi khona inkinga ngazi ukuthi ubaba unjengomuntu ovela ikhombele into bakufana ibhekele uthi umoya ingcwele ake simkhulekele sivule izinto zakhe ezihamba sibe nobungqina ngoba uhambe kufike lapha ngathi zima khona uthi umoya ingcwele angimazi ukuthi lo mfo uhlanganisana nendawo sophongolo ngoba ikhona into ebuye eswazini ekaba umuntu obekufanele bayizogandlwa ngawo lo kube sengathi ungene engozini noma uninyezwa into engabantu ngoba uthi moya ikhona lesuka simelane ewumuthi okwakufanele uma ngabe bezogandla lo kube sengazathi umuthi ulandwa kwasimelane kodwa ulandwa ngabantu okwakufanele kube sengathi lo akazokwazi ukuphila impilo right basale sithandaze abantu moya ake simkhulekele kube sengathi kodwa isihlahla buye ukuze lona mayicabanga into ekwazi ukwenzeka akwazi ukuya phambili ngisho abantu into zakhe zihamba zifike lapha sivaleka khona noma kungekho ukuhlupheka kodwa siyavaleka ngoba unomsindo oqala ufune suraphe kulo mkhulu akhula nawo bathi uzokwenza kugcine kungathi ukhona ubaba sithi ubaba akekho ngoba yonke into kufanele ayikhulume sengathi ngoba yini boboncane engamsiza uma kunento kufanele ikhulunywe ethinta kubo kwahlabisa Osena manje baDlamini uhlanganisana nabantu bakwaDlamini yiyo lento abekufanele siyoyigenza efuna ukuthi bese ngathulana abantu abaphansi sebenza lo mfo adivajwe phakathi nomuntu ongathi uhlangothi olifana kufikiswe kubo oluhle ngithulukise ekhafoma wakhe bese ziyastart into zakho enhle ofanele ngoba kaDlamini abalele phansi abasekhaya bayabamba bafuna kube enhle ayinikwa abakubo abadlamini bayabamba bese ngathidalwa ayifuna ukuhlangana yazi ukuthi lo bekufanele sifuna amadumbe sifune bhatata bese kungathi senza into esizulu utshwala sifuna indwanga emhlophe bese sifuna isifani zibe lentuko kodwa singabike esimnyama bese sifuna imbuzi bese ngathi kuyacela from omalume wakho ukukhuluma before izofika ubona khona xa ukwenza into efanako ukuze kube sengathi wenzela imbeleko lo ezokwenza ukuthi kwazi ukuthi uzelwe intombi yakwaDlamini kodwa ubabani isibongo uma sesiqedile isikoleni ngoba ikhona ephila njengokukhuluma okuthina abantu abadala bazokwenzeka lokho ayakahlanjwe lo mfowethu ukuhlanza inkulumo ehlala kuyo ngabantu abadala ngoba sebemhlukanisa phakathi abantu abadala lo usazohlutshwa ikhanda ezoba sesibhedlela odokotela bangakuboni ukugula ukuthi ithi indaba yakhona ubanjwale kunabantu abadala phezu kwakhe kodwa bese ngazathanda kanti sifuna ukudala ukugula noma khetha wena unemenza ayithisi noma kwenzekani ngawo bese sesesini wakho ekhona kodwa ethinta umsindo ngoba abantu abangasekho emhlabeni bakufana chame abamba umchamo esengathi angehle emotini achame manje ungabambeki umchamo ukuthi umchamo ngathi awubambeki so leli dalwa yilento engene njengesidliso ngabe kube sengazathi manje ngathi lapho ngoba bamkhulu ngathi ushayisekile enhlambini bese ngathi ushayisekile kunobuhlungu osenhlambini yami yakwa-left bese ngathi ayisafuna ulingana uthi umoya ikhona into ehlala kulo mfo njengobulumbo naye akwethiswa phansi okukhathaza impilo bese uzokhathaza intanta bese kudala ukuthi ngazi ukuthi uyakuhlobuleka manje umzimba lento idalwa ukuthi uyekelwa ngamadlozi nawe sithi ake abe njengomuntu ongathi makuhlahlwa waqala ukungcola osekukhona lo ubangwa abantu besifazane ubangwa abantu besifazane baze bamhambela omunye waya kumuntu omthi wafika othatha into owafana ukuthi uma eyiphosa bese ngathi lo asethandana naye noma lawo kathithuleka naye sengathi bangahlubani so ufuna ukuthi lento iflash ngoba ibiphila kabi la kuwe izophila yazi ukuthi khona umuntu ukuthi wephuma empilweni bese ngathi uphuma lo daba uma ngomunye ubenza usale omunye uphuma uthi moya ikhona esikhandwa ngomuthi lapha ngoba kwaze kwathathwa into eyianda yakhe yasethe kuzothi esuka bese ngathi idala kakhulu manje bakufanele aye ekujabuleni nomuntu wakhe asethi ngigcine kulo kube sengathi iyafeyila induba
Sengagcina sesebenzisa lento yokubooster yabona athi abe ngipuzela amaphilisi ngilindele mu-45 or akangithatha akulalwa lo angobese ngiwusebenzise mhlawumbe ikona kwenzeka ukuthi moya ikhona ekhona la kodwa ake ayilungise into step by step ngoba le isifuna ukufihla intando ama-plans athi uyawahlela angazi ukuthi ungasiqhubekela amaphepha kanjani ngoba uthi asiqhubekela amaphepha amazi noma lo mfo uke wazama ukwenza into yamaphepha kunekhampani ethile afuna ukuyenza or uke wenza njani bese ngathi ikhona into ofanele kuvuleke ngoba into zakuyicabanga bese kufika lapha enikezela khona incinci bese kugcina engazi manje ukuthi ngiqhubeke noma ngenzeni ngale nto na ngingazama khona itofo lale ngibambe khona security nalapho baphathe impahla zizinto ezimele zimthembeze asengayo